أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فسرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين إيتي الله جل وعلا كان الله جل وعلا تبرو إن ونيمير إن كانوا دينا كأسوبي وأرني كما كان الله جل وعلا دينا كالله سبحانه وتعالى وإرتدوا جدول حق مكو إديان غير أرتدي الله يديان مكو الله مؤمن في مكو كأدنا مؤمن في مكو كلاهرة الله جل وعلا بنت في مكو كأدنا كلاهرة ونؤمن من كان الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يقول الله جل وعلا يقول لي موكي الله جل وعلا ودنيك كميتكم جيكول الله ويدايبه وودك ديجيا بمكو بيدابه يا الله جل وعلا وكو ينغدون جيكول إندوانا أولو النباجو تدلو النباجو لا بندو الريب النباجو الله جل وعلا نوليرالي فاد ميدي سونا كيومي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النباجو دوار موجودين الكارو دين الله جل وعلا تاي مسيبي تورنو كويته كون جيكو يرميني مسيبي تورنو كويته كون جيكو أندي إرردande في دو مفتي يبدأ كلا بني الله جل وعلا ساتني يبدأ كلا لتي الله جل وعلا ساتني
يبهم كلا يرمي الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان قولوا أن نبات الله جل وعلا ويبتني كادر دينا لوكا هانا يبتني ردنون وندي أفادي أمدقل الله جل وعلا وندي أفادي إدفتقل الله جل وعلا إهلقل مكان الله جل وعلا. كان قولوا صلى الله عليه وسلم إذن دوبي نوغي تتي hibe hore dudu muradu be fawtaki be haɓaɗi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hibe noddude faade kaɗo diina duuɓi 13 ɓurda maɓɓe ɗan hiɓe andinde oɗo tawhid ko honmo woni allahu jalla wa ala ko honno andirten allahu jalla wa ala ka golleji makko ko honno andirten allahu jalla wa ala ka tagu makko ko honno andirten allahu jalla wa ala ka indede makko e ka sifaji makko ko honno andirten allahu jalla wa ala ka golleji meɗen enen tigiri waawen wootindingol mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala waawen nota ko nduɗo noddandu ndu kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o noddi en ka deftere o ittintinali haye goto ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. kono yo yimɓe rewe jooma moɗon kanko o joomirawo moɗon taguɗo on o tagi ɓen aditinoɓe on bele jo on hulaymo kanko allahu jalla wa ala. idan e toranonmo kanko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nodduɗo e faade ndeɗo moƴƴere ɓurde mawnude ɗum woni ɗo ɗo tawhid o renti en kadi faade e bone ɓurɗo mawnude e ko allahu jalla wa ala ani kon e ko allahu jalla wa ala harbini kon ɗum ko wiyete ashirku billahi taala. shirkangol allahu jalla wa ala ko ɗum woni kafingol allahu e goɗɗo maare goɗɗum ngo ka dewe woni ka wootindingol mo kanko allahu jalla wa ala ka golleji makko maɗum ko wootindingol mo ka indele makko e ka sifaji makko maɗum ko wootindingol mo kanko allahu jalla wa ala e golleji dewe ɗe golleten ɗen enen tigiri ɗum ɗo ko si tawi woni a kafidimo e goɗɗum haray ko ɗum wiyete a shirkanimo kanko allahu jalla wa ala. ko ɗum waɗi si ɗo noddi en ka aya mo wiɗen nane ya ayuha nnas ubudu rabbakum o sakkitol wigol la'allakum tattaqun rewe jooma moɗon oɗo taguɗo on bele jo on huloyemo kanko allahu subhanahu wa ta'ala bimana ngal ɗo dewal si tawi woni ngal selli si tawi woni ngal warrama no ngal haniraɗo taw ko ngal golliragal gandal ngal ɗo way neɗɗo on faade oɗo wasiyi allahu jalla wa ala ko wiyete kon taqwa allahi jalla wa ala kulol allahu jalla wa ala. sanga rewatamo kanko allah hara ko kanko ɗum a kafidetama e goɗɗum ngo a shirkantamo kanko allahu jalla wa ala nden ñande hara a heɓi ko nete ko malore ɓurde e mawnude waɗi sa woopi ɗum ɗon kadi hara a heɓi ko nete ko najjore e perdi ɓurde e mawnude kadi waɗi allahu jalla wa ala holli en neɗɗo si tawi woni o rewiri allahu jalla wa ala shirku billah ka aduna makko ɗo haray on tigi no marana fodareji e kambaji mawnuɗi aranum e majji si o maayi o tuubali o naatay yiite ɗimmel ngel si o naati ka yiite hara yiite nge ko o luttinteɗe magge tammel ngel aljanna wonaɗo ɗaɓɓede o haray oɗo aljanna harmanimo abadal abidin. innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu nnar wa ma lilzalimina min ansar. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo yettugol allahu jalla wa ala duwano oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi ala ko mi yewta e ndeɗo nokkure e oɗo saayi mo fewniɗen ɗo ɓaawo miiji tagollan ko juuti ko honɗum si mi ari e sifa nde ɗo nokkure mi wawata yewtudugol e meɗen feƴƴindinen oɗo waɓutu waɗa ɗo barki hande mi heɓani si wona andintingol hoore an andintina onon ɓeɗo musidɓe julɓe fii nde ɗo toɓɓere mawnude nde allahu jalla wa ala wasiyi en ka deftere makko bal allahu wasiyi ɗum ɓe aditinoɓe en ko wiyete kon taqwa allahi jalla wa ala wa laqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum
an ittaqullah. Allahu jalla wa ala o wi en ka deftere makko teddude wonde o wasiike en konko o wasiino ɓe aditinoɓe en wonde makko yo en huulumo kanko Allahu jalla wa ala. Bangol ɗo kulol Allah Allahu jalla wa ala holli e wonde ko jooba ɓurɗo mawnude e joobaji ɗin ko khayru zad wa afdalu muktasab ko wiyete ko kulol Allahu jalla wa ala ko jooba ɓurɗo mawnude ko jiyaɗo yoɓoto ka aduna makko fiila hara makko on ko ɗum kadi woni fadditande hunde mawnude ko neɗɗo on habbora ka gurdam makko nde o huɗata Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala wi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. hey kono yoɓe andon noon ko ɓuri moƴƴude e jooba on fof ko yoɓotol kulol Allahu jalla wa ala. Ngolɗo kulol Allahu tabaraka wa taala si tawi woni a ɗaɓɓingol a etike a andingol a faami ko honno Allahu jalla wa ala hulirte no o hana hulirede noon a yaltay e probléme ji aduna e lahara a ɓuttinay ɓuttu aduna ɓuttina ɓuttu kadi ka lahara. wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. nokku ko Allahu jalla wa ala wi wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra. si tawi woni neɗɗo huli Allahu jalla wa ala no hana noon hulirede Allahu waɗanaymo uddital o yaltay e kala probléme on tigi mari. déjà si tawi woni hiɗa mari kulol Allahu jalla wa ala a yahata naata e probléme ji ɗin. si tawi le probléme ƴamima mo andano fi muɗum Allahu jalla wa ala waccitirtama ni o waɗanke yoltede no yaltira ɗon ɗon probléme maɗa. o wi en kadi wonde si tawi woni o huli en hulimo no o hana hulirede noon kanko Allahu jalla wa ala o neminiray en nema newede ka gurdam meɗen yaj'al lahu min amrihi yusra. wa kadalika ngolɗo kulol si tawi woni en ɗaɓɓitingol e faamingol en huutoringol no ngol hana huutorede noon Allahu jalla wa ala arsi kay en huuɗo ngal mawnugo ko wiyete kon gandal andugol mo kanko Allahu jalla wa ala. o wi ka deftere makko teddude wattaqullaha wa yuallimukumullah. hule Allahu jalla wa ala Allahu okkoray on ko wiyete kon gandal. bangol ɗo kulol Allahu jalla wa ala hingol wawa ne'ugol wonki neɗɗo hingol wawa ne'ugol fittandu neɗɗo o wuura tawa o jajjitata haɗaɗi Allahu jalla wa ala ɗin o tumbata e piiji ɗi Allahu jalla wa ala haɗi moɗi o rentini moye muɗum. wa man ya ayuha alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. hey kono e gondimɓe Allah ande si tawi woni on huli Allahu no hana hulirede noon ande Allahu waɗana en ko wiyete ko sertigal wuuron tawa hiɗa sendidiri hakkude ko wiyete ko moƴƴi e ko boni wuura si tawi woni a heɓi taqwallahi ɗaɓɓangol ngol tawa aɗa sendidiri hakkude ko wiyete ko tawhid e shirku billahi jalla wa ala. wona insanu muwahhid wona insanu mubtaidu an shirk. si tawi woni a huli Allahu jalla wa ala no hana hulirede noon Allahu waɗante faamu no sendidira hakkude ko wiyete kon sunna e ko wiyete kon bid'a. wuura taw ka jokkuɗo sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko a ɗoftiino nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko a wonɗo yahude e laawol ngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonnongol e muɗum ngol ɗo noddingol e muɗum tawa ko a woɗɗitiiɗo ɗiɗo laawi sincaaɗi ka diina ɗiɗo laawi bid'a ɗi tawta nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli wonde ɗum nafata. laawi bid'a ɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seeraali hiɓe rentina e muɗum fodde gurdam maɓɓe ha ñande ɓe maayi. ɗum holli wonde fiyaaki on wona o sama kala holli wonde muradu ɗum wona muradu sama kalaro. si tawi woni banu adama o wuuri tawa gurdam makko fof o darota ko o ƴetta konngol yowtugol yimɓe ɓen si wona o rentinay ɓe hunde wotere ɗum holli mawɗugol nde ɗo hunde. ɗum noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder gurdam maɓɓe ɗam ɓe seeraɗi hiɓe noddama an oɗo diyaɗo faade e faamugol oɗo sunna e woɗɗitagol ɗiɗo laawi bid'a. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaka ɓe daraki dande woni ko hutuba juma ma ɗum ko hutuba iidi ma ɗum ko yewtugol sahabaɓe maɓɓe ɓen fi diina kan ma ɗum ko yewtugol fi dewgal waɗugol hutuba ka dewgal si wona nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakay iyakum wa muhdathati l umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nnar. nelaaɗo ɓe maakay mi haɗi on yo on rento
faade ɗiɗo piiji sinceteɗe nder kaɗo diina nelaɗo maake ande kala ko sinca e kaɗo diina ko bid'a wiyete ɗiɗo noon bid'aji fof ɗi naɓay jom majji ka yiite yo allahu jalla wa ala dando e ɗiɗo fitinaji idan ngol ɗo kulol allahu jalla wa ala ngol okkete ko innete kon furqan tufarriqu bayna alhaqqi walbatil wawa sendindirgol hakkunde ko moƴƴi e ko boni sendindira hakkunde ko wiyete kon moƴƴugol e ko wiyete kon bewgol neɗɗon o wuura tawa ko ɗoftiɗo o wuura tawa ko ɗigguɗo o wuura tawa ko yankiniɗo o wuura tawa ko heƴuɗo ka nder diina allahu jalla wa ala haram tigi wuurani gurnan an sutiɗen hannde hakkunde yimɓe ɓe tawata wona mbaji makko ndin fewtata ndaara yiya diina e makko wona sa yewtidi e makko heɗoɗamo nana diina e makko wona golle makko ɗen haynotoɗa ka woɗɗi tawa diina no e makko wona ka aadodiral e makko ka fododiral e makko ka huwodiral e makko woni ko ƴeewatamo tawa diina e makko ko gila ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nodduno ɓeɗo sahabaɓe makko yoɓe faamu ko honɗum wiyete kulol allahu jalla wa ala nelaɗo ɓe maki istahyu min allahi haqqa alhaya qalu inna lanastahyi min allahi walhamdulillah قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء نلابر صلى الله عليه وسلم بأن ينتهي صحابة من في لك وتقبر كوية تقوى الله جل وعلا نلابر بماكي hule allahu jalla wa ala no hana hulirede noon on tuma sahabaɓe mbewi nelaɗo minen meɗen hula allah meɗen yetti allahu jalla wa ala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki komi faandi e kulol allahu jalla wa ala kala on neɗɗo huluɗo allahu no hana hulirede noon nelaɗo maaki on tigi reenay ndeɗo hoore makko e ko nde mofti kon on tigi reenay teege makko ɗe reedu makko ndum e ko ndu mofti kon on tigi wona andi tawiɗo fiideɗo mayde ɗiɗo albalawuji nelaɗo ɓe maaki kala tawɗo hino faala ñalande dargal o hisowo ko dagawo nde ñande nelaɗo maaki won tigi miijoto fiideɗo mayde nelaɗo maaki mo heɓi ɗum ɗo haray ko heɓi ko wiyete kon kullo ɗaɓɓangol ngol ila musidɓe jumɓe tedduɓe ndaara ɗo hoore ma pesa ɗo hoore ma ɗeɗo gite maɗa ɗiɗo nanɗi maɗa ngal ɗo ɗengal maɗa kala ko tawata nde ɗo hoore maɗa hino mofti yalli hiɗa waawi hiɗa reeni ɗum ɗo ka gurdam maɗa yalli hiɗa reeni ɗeɗo gite maɗa e darugol faade ko hanni wona andirɗen noon hannde ko fewni e oɗo aduna no woodi yimɓe ɓuyi ɓe ala tunto ka juulirdaji bande woodi woɓɓe hiɓe ƴetti mbaaji kato diina no woodi woɓɓe a yiyataɓe hiɓe ñaama ko hanni a yiyataɓe hiɓe yani yaha ka hanni walakin si tawi woni ɓe wedditiki kamɓe tun e ɗi téléphone ji maɓɓe fewdiɗi hannde e ɓe wedditike kamɓe tun o e internet hannde a ndaara tawa hiɓe ndaara piiji taw ko piiji harmuɗi ɗum ɗon hino ɗuyta ko innete kon kuɗol allahu jalla wa ala e neɗɗanke ɗum ɗon hino yaltinama e nder ko innete kon reenagol e allahu jalla wa ala idan neɗɗanke on o reena gita makko ɗen e ko ɗe ndaarata kon taw o ndaarata si wona ko dagi o reena nanɗi makko ɗin e heɗagol ko hanni hannde aduna on heewi tew ko wiyete kon gimɗi hakkunde yimoɓe e amoɓe yehi ha woɓɓe faalama sikkugol wonde ɓay ɗum ɗo ɗuuɗi ɗum ɗo wiyetake ko hanni hannde kadi yaani wonete ko yimugol ama ma ɗum hay si tawi woni kamɓe ɓe waɗata ɓe hiyaali ella awa e waɗowo on ɓe wawi tawtude siko ɓiɗɗo maɓɓe siko ne'eteɗo maɓɓe siko kawtanto maɓɓe siko neɗɗo mo ɓe yiɗirini ɗum ka yaasi oɗo ko yimowo ma walla ko amowo ɗum ɗon tawa ɓettani ɓe ka fondoji maɓɓe noon ɗo wayi noon ɗum ɗo fof ko mankirede ko innete kon kulol allahu jalla wa ala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki nde kulol allahu no heɓo e maɗa a reene ɗeɗo gite ma reena ɗiɗo nanɗi maɗa reena ngal ɗo ɗengal maɗa tawa a wowlata si wona ko haani a wowlata si wona ko moƴƴi wa kadalika reena nduɗo reedu e maɗa reena kadi ko reedu ndu mofti kon karma goɓɓe maaki ko nelaɗo faandi ɗo koyo neɗɗo on reenu teege makko ɗen e farju makko on si on tigi reenaali teege ɗen e farju on hannde kadi yani o yanay faade ɗiɗo bakkatuuji ɗi tawata allahu jalla wa ala no harmini wona yeerirgol ko harmi wona fajjitagol ko harmi ka atelier maɗa koko harmi ñamata ka boutique maɗa koko harmi ñamata voyage ɗiɗi wattaɗi koko harmi wonɗa julorde kala neɗɗo mo huwondirta
hiɗa wakkili janfagol mo ɗa wakkili turugol mo ɗa wakkili hoɗugol mo ɗa wakkili ñaamugol mo ɗaynamo sikka amali to wallahi ladima malani idan neɗɗo on haray koyo renoyi ɗo musidɓe yimɓe tedduɗo fii on tigi won neɗɗo huɗuɗo allahu jalla wa ala kuɗo ɗaɓɓangol ngol hande kadi no on tigi haray getaɗe fiiɗa har makko on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maati wa man arada al akhira taraka zinata alhayati dunia kala on neɗɗo faalaɗo lahara on janngo on tigi tertoɗo fii ndiɗo cuɗaɗi aduna oɗo aduna mo holla ɗen hande hakkunde ɗaɓɓugol cuuɗi labaɗi ɗaɓɓira no ɗaɓɓiri wo hakkunde ɗaɓɓugol ɓornatereji labaɗi ɗaɓɓugol otoje labaɗe ɗaɓɓugol fotorde ka aduna ɗo ɗaɓɓira no ɗaɓɓiri wo sikka haare gasi musidɗo julɗo haare ɗaga sali anda wonde allahu jalla wa ala no aynuma e dow ɗum ɗo mo itti ko winda batte golleji maɗa ɗi kala ko golluɗa si tawi woni koko moƴƴi anda a yoɓoyte ɗum ko moƴƴi si tawi woni koko boni anda a yoɓoyte ɗum kadi ko boni tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu as-sayyi'ati illa ma kanu ya'malun haray ko ɗum ɗo woni ɗaɓɓugol konnetegon kulol allahu jalla wa ala e yewtere sahabajo goto ali ibn abi talib radiallahu anhu nde o landano ko holɗum woni kulol allahu jalla wa ala o inni ko alkhawfu min aljalil wal'amalu biltanzil walqana'atu bilqalil walistidadu li yawmi rahil ko wiyete kulol allahu jalla wa ala ɓogo ko yahudu allahu renuɗa e haɗaɗi makko ɗin koni oɗo qur'ana arɗo ko enen ko woni yewtude musidɓe juɓe tedduɓe koni ɗo qur'ana arɗo mo yiiɗen hande o heɓi duuɓi wuɗure duuɓi temennaje duuɓi capanɗe goɗɗum o ko fii meɗen ari ko wowɗa kon to yamira ko fiyo en waɗu o haɗa kon to rentiɗa ko fiyo en accu wota en yew ha yeggiden fii nde ɗo deftere allahu jalla wa ala ko ɗum waɗi allahu jalla wa ala wi en ka qur'ana himo yewta en walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana hayran lahum si tawi no on waɗino ko wona ɗon e waajede kon haray ɗum no moƴƴalno on waɗi si tawi woni en jaɓanali allahu en jaɓanali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam reniɗen e ko haɗaɗen kon wakkiliɗen toppitagol e ko yamiraɗen kon yen andu ruttorɗen nde yeesotoɗen nde moƴƴoyta allahu jalla wa ala no mari lette muusuɗe allahu jalla wa ala hino mari kambaji mawnuɗi yo allahu jalla wa ala dando e yiyandugol faade ɗin kambaji makko idan ko wiyete kon kulol allahu jalla wa ala aranum ɗum ko renatode makko kanko allahu subhanahu wa taala yilto gollitira ko tippina kon wal amal bil tanzil gollitirgol ko tippina kon hol woni gollitirgol ko tippina koye taw haɗa a rewirta allahu jalla wa ala siwona gandal sellungal a rewirta allahu jalla wa ala siwona gandal sellungal rewira allahu ko jibbi gonga deftere makko teddude rewira allahu jalla wa ala ko joni gonga sunna makko selluɗo tertuɗa kala ko wiyete ko majjereji tertuɗa kala ko wiyete kon puygal tertuɗa kala ko wiyete kon bid'aji e mereji ɓeɗo yimɓe bid'a si tawi woni en daari hande en tawa yimɓe sanci darni hiɓe noddude ɗiɗo bid'aji e feddeji maɓɓe sertuɗi ɓe fof maɓɓe koɓe lundiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lakin hiɓe wakkili fi layli wan nahar murtingol ɓeɗo sukaɓe murtingol oɗo jama yaltinamo e ɗoftare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nodda faade ɗiɗo laaɓi oñiɗi kamɓe ko ɓe oñiɓe ɓe saŋi jokkugol lawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe ñori kadi ala kadami wa sak koye jama o fof tawtuɓe nde ɗum oñade ko honde tuma wawata dadugol yoɗo probléme dadugol maɗa yoɗo probléme ko si tawi woni a ɓattike ka duɗe ka jangguete ɗon si a ɓattaki ka jangguete ɗo a ɓatali karmokoɓe ɓe a yiɗali karmokoɓe ɓe karmokojo teddali e maɗa amma baji fi no hewtira e karmokojo ƴetta darso e jungo makko a wakkili ko wuurgol gurdan ni tun an a wuuri ɗa taga mayde no habbima lecca kaburu no habbima ɓe saŋede golleji no habbima yiite jahannama no habbima naatogol aljanna no habbima a wakkili ko wuurgol ni tun yalta bimbi finalerde faalaɗa dawa ka yahata ɗon waɗoya ko faalaɗa immoɗa artanaka ka suudu waɗuɗa hay hunde ma finama fika ɗo diina ɗum ɗo wawata gasinde musidɓe ɗiɓɓe tedduɓe ɗum ɗo wawata gasinde ko ɗum waɗi allahu jalla wa ala si o falli e dow meɗen ko ma janggen nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maki talabul ilmi faridatun ala kulli muslim
ɗaɓɓugol ko wiyete kon gandal ɗum ɗon ko farilla e dow kala neɗɗo julɗo ko ma jange musidɓe julɓe tedduɓe allahu jalla wa ala ko eltani en ka leydi men ɗo sa yeehi nokku kala ka yewɗa tawayi karmo kojo ene woodi karmo kojo o yahata madina o yahata ka garage o yahata remoygol o yahata aynoygol himo jooɗi programme makko on ko si tawi woni o nafay e cadre dina allahu jalla wa ala himo wakkili jonnugol ko mari kon filleyni wanna ha ɓe accita golleji maɓɓe fof ɓe araɓe jooɗo ɓe toolo fi jonnugol e darsuji ɗin tawa ala tawa karmo kojon tawata toon ɓuri yimɓe sappo woɓɓe goo no woodi ɓe janne tawata to yimɓe sappo hara jama on fof no ka yaasi no yiilade no ƴawrude ino jollude ɗum ɗo ko ella molanaɗo musidɓe julɓe tedduɓe miɗo anndi noon ka juulirde ɗo si fof yetti allahu jalla wa ala weltori nemaji ɗin e dow muɗum hara enen ɗo hiɗen haali ɓurde yettugol allahu ɗen haali ɓurde weltorgol nemaji ko allahu jalla wa ala yiɗi en ɗo gogo karmo ko meɗen no ɗo Oustaz Souleymane hiɓe accitani fi oɗo da'wa koye ɗum ɗo en fof meɗen annduɗen ɓe ko hakkunde jannugol e waajagol allahu jalla wa ala koɗani yimɓe addiɓe haa ka nokkure ɗo tawi hannde ko kamɓe woni imam on ɗo kamɓe junnata en ɗo hiɓe hettani kadi waɗangol en darsuji waɗa ɗo hannde duuɓi maɓɓe ɗin si tawi no wona fi yanganagol lahara hannde kota suudu maɓɓe ɓe tolotono kala hattude yimɓe maɓɓe ɗaɓɓita ɓe yaha ha tawa ɓe hiwroɓe hunoɓe yani waynodiren maɓɓe kono ɓe seenoto ɓe ara fi jannugol ɗin hara hiɗen tora wattangol hilla e oɗo nema musidɓe julɓe tedduɓe nemaji allahu ɗin sa wattanani hilla e majji ɗi futotoma nin soya ñande tawi nin se nafatama nin soya ñande tawi nin se nafatama wota jaɓu ɗum wota jaɓu aduna on o hoɗe ko ɗum allahu jalla wa ala wiyata en la yahurrannakum lhayatu dunia wota jaɓu boutique maɗa on hoɗe wota jaɓu atelier maɗa on hoɗe wota jaɓu ɓengu maɗa hoɗe wota jaɓu golleji faaleji aduna hoɗe daiman suɓo fi lahara maɗa o ardina lahara maɗa o yeeso anda si tawi woni a janggaɗi kaɗo diina a wawata wonde e diina kanno allahu jalla wa ala ɗaɓɓirma noon innama yakhsha allaha min ibadihi lulama ande ko huɗata allahu jalla wa ala huɗo ɗaɓɓangol ngol no hana huɗerede noon ko ɓeeɗo yimɓe jomiraɓe gande yo allahu jalla wa ala waɗi tullabe ilm ɗaɓɓayɓe gandal e juuɗe karmokoɓe ɓen aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum fastahfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبب جبتد بباوية الله جل وعلا دوان النبي صلى الله عليه وسلم أن ويتكون أقوى غندل يهلل دمي وندك فريلا والله جل وعلا خلي دوميرين hare ɗum ɗo ko hana ɗum kurtanede ɗum ɗo ko hana ɗum himmanede ɗum ɗo ko hana ɗum himmirede si tawi woni a wuuri a himmirani ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal si tawi woni yani haaju maɗa wonani ɗaɓɓugol deftere haaju maɗa wonani ɗaɓɓugol karmokojo haaju maɗa wonani e tawede e duɗal ko jangete ya andu haray gurdam maɗa ɗan a yeeba yawol allahu jalla wa ala o nemini e nemaji ɗi fof o foti en ko wiyete ko yurmede makko nde haɗa ɗum ko ma immanoɗen ɗum ko ma wakkilanoɗen ɗum ko ma ɗaɓɓiten ɗum ka woni ɗon hande ɓuye meɗen no hoɗitori hon ɗum janngugol e oɗo réseau sociaux millan e groupe kaarijo kamɓe kojo kaarijo no jannude e groupe millan e groupe kaarijo mbeɗe janngude ɗon tawhid ma mbeɗe janngude ɗon hadith on tigi hara ala wakkilanade argol mbata karmokoɓe ɓe haɗa argol ngol jooɗo yeeso karmokoɓe ɓe ƴetta gandal ngal e junngo maɓɓe ɗum noon tun no mari barki goo ɗum noon tun no mari baraji goo itti kadi noon kadi wona gootum gandal ngal ƴettata e réseau sociaux e gandal ngal ƴettata e junngo karmokojo mushafahatan haray ɗum ɗo wona gootum haray wattani hillade ɗo toɓɓere ko ɓooyaɗen waajade ko ɓooyaɗen ɓandinde si tawi woni en janngaali en wawata nafitorde ɗiɗo fiyakuuji allahu jalla wa ala ko yaajuɗo yurmede nde goɗɗo ko arno kanilaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o landi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fii ngal ɗo gandal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindinimo faade hon ɗum
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindinimo wonde ngal ɗo gandal argol ɗum ka juulirde mbaɗa fi heɓugol ngal ko moƴƴere ɓurde mawnude ko ɗaɓɓete kon e hadith moyen fof meɗen ganduɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande mi wiyatno sahaba ɓe hadith anas ibnu malik radiallahu anhu wonɗo ko sahih nelaɗo maaki ayyukum yuhibbu an yagdu ila batahana aw ila al-aqiq fayatiya binaqatayni kamwamaini zahrawain فقالوا كلنا نحب هذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ليتعلم آيتين من كتاب الله جل وعلا فذاك خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن إعدادهن من الإبل نلاد صلى الله عليه وسلم يبيوت صحابة nelaɗo ɓe maaki ene onon ɗo ko ko honngol mawɗo wakkili yahugol ka daral ka gelo ɗiɗi yeyete ɗon o suɓa ngeloba ɓurmba moƴƴude ɓurmba kellude ɓurmba yottade o adda geloɗi ɗiɗi ɓurɗi yottade ɓurɗi kellude o adda o ittade sadaka fi sabilillahi bindi ɓe bindi homɓe meɗe wakkili ɗum sahabaɓe ɓeyni nelaɗo min fo amen meɗen yiɗi heɓugol sifande ɗo moƴƴere on tigi tawa bimbi wetuɗo o a yahay suka geloɗi ɗiɗi ɓurɗi e tiiɗude ɓurɗi e yettude ala ittade sadaka fi sabilillah ɓeyi nelaɗo min fof maɗe wakkili ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki awa dawgol ka juulirde argol ka juulirde andino ayeje ɗiɗi ka deftere allahu jalla wa ala ɗum no fota e baraji neɗɗo ittuɗo geloɗi ɗiɗi sadaka fi sabilillah nelaɗo ɓe maaki si on tigi andini ke ayeje tati haray ɗum no fota wa ittuɗo geloɗi tati si on tin andini ke ayeje nayi haray ɗum no fota wa ittuɗo geloɗi nayi sadaka fi sabilillah nelaɗo maaki embere ayeje ɗen no foti wo ko noon kadi embere sadaka on fotata ka teleremma geloɗi wata ɗon hoore maɗa nde ɗo moƴƴere musidɓe julɓe tedduɓe ko mafinaino en anina ko so tawi woni hiɗen faala ngal ɗo gandal tawa heɓani ka ƴette ngal ɗo gandal kono si allahu eltani en karmakoɓe ɓen addiɓe ha e nokku ka wonɗen ɗon tawa ko ya yantuka suudu maɗa waɗa programme wona ñallal ngal fof jangde men ko wiyete ko yo jangde ko leer goto ko leer ɗiɗi si ɗuuɗi ha haɗa e accitike e nder 24 heures maɗa on ɗa wawi wadde kala ko faalaɗa wota ɗaw hoore maɗa nde ɗo moƴƴere haray ɗum ɗo ko wasiye mo wasondirde musidɓe julɓe tedduɓe en toro allahu jalla wala yo hawrindin e sawaba nafo ka diina meɗen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واغفر لنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا للإسلام قائمين واجعلنا للإسلام قائدين واجعلنا للإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم لما يرضيك يا رب العالمين اللهم خذ بناصيتهم للتقوى يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله
أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. mandiri diri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alai en teji itu dia Allah Allah nema Ustaz Abdul Rahman rahmatullahi alaihi akhirnya nono karena dia kutuba dasno be na Allah fani en kutuba neuna na en golli ke gol harai ko arti en yamirde yimɓe ɓe nattorgo kotubao ha jamanu ne anduna heftiɓe mari kamokoɓe meɗen mawɓe men koyuɓe naɓa daga en ala jantaɗi inde maɓɓe haray sutura wonaji iɓe satina waɗede opération haray ɗe gani wallitade ɓe goɗɗo kala ko heɓata feere haysi ko ɓe gure maɓɓe wonde gande heɓande saako maaro bare ngandi si goɗɗo yahani hoore mum ha yotte Dakar haray ɗe gandi tawi e gandaɗi wolli na balla men ngal o hoolori haray yandi dow haali haray e wallitoɗen ɓe e sooɓe inchallahu ko karamokoɓe meɗen wakkilaniɓe e kaɗo diina mawɓe men kadi tedduɓe safahullah haray si ɗum feƴƴi e min weltano ɗo docteur Diallo ɗo
go'o on taho anditugol nde nokkure meɗen ɗo e waɗa sikke ko nokkure maɓɓe jonge fewno gurdam Ustad Abdourahmane suuɗanaki en surtout menen ɓurɓe battade Ustad Abdourahmane ɓe naɓidal maɓɓe hakkude maɓɓe e kañum docteur ɗo rahmatullah alayhi wa hafidahullah haray hande siko yoro ɗum woni eroɓe senorno ma ɗum riyal ma dollar ma franc CFA ɓe ma conti e heɓatano hay sappo yeeso on ko ɓurtina ɓerde ɗo haray ɗi yonatano ko ɓe wasi en ɗo kon ɗaɓɓugol gandal ngal kulol Allah kam ɓe makani en si Allah tigi wi'i ko hunde kaari ɓuri moƴƴude wondema tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa ɗum ɗon haray alaka ɓeyden ɗon haray en andi jaga o waka sendande yimɓe ɓen fof yona mo kala nattora no werti o jaako ganda siko jawdi hay si ɓurɗi ba ses ɓeɗo yiɗi 100 000 min neeɓi 50 000 aray ɓe weltaki min neeɓi 50 000 ɓeɗo ɓi 30 000 aray ɓe weltaki kono ɗo mo kala men heɓi 100 000 timmuɗi tis a nattora e ɗum ɗo heddi joni si a jaɓay gollitir hiɗe weltani ɓe sukaɓe meɗen ɗo ɓeɗo ko jeeyaɓe maminna kamɓeni hoore ɓe sukaɓe mewoɓe jangude jami'a islamique menen ɓe yahay to wonde si hawri jama on senike toon a tawa hande ko ɓe wisani ɗon inawo a won toon herri ɗum yawtino ɓe contante ɗon dongal ma ɓurɓe ɗuɗude ko kina se wi dongal ko na rondete ko ɗuɗude ɓenna ɓeɗo ko magistére won wadde ismukari ɓeɗo ko doctora ɓeɗo ko doctora ko seeɗa nananta ɓeyna ɗon koɓe gaynade tarade seni ke ɗo ɓe ko fowtagol arno si wiyama ijaza koɗa jangude lebbi 9 ara lebbi 2 e jonte 2 ma lebbi 2 e yontere fowtoɗa fota kadi e yontere ma jonte 2 heɓiranoɗa anduɗomal ma lowre wonde arde nde haray kono ɓe senti tum direct ɓe waɗi programme ɓe yettiɗan haray sangare mene meɗe yaha ton waɗugol dawon kam saare boke sangare meɗe andi lawol ngol gani ga on hino kono ka ɓeɗɗuɗa boke lawol ngol ɗe andi ɗon e sangare hiɗe andi kadi molloɗe wonɗe tonɗe jogandema e nde ɗo ɓedde ɗe tede si ana jeeya kaɓe jogii doole haray senagol ɓe ton waɗa ton balɗe 7 ma 7 ɗum si ida dalla ala chey fa innama yadullu ala ihtimamihim biddin hina ɗum ɓe wonayno takko mawɓe maɓɓe ɓen takko sonnaɓe maɓɓe ɓen takko famille maɓɓe ɓe fowto ɗo ha ñande hono ɓe mari programme ji ɗo ha ñande wettay ɓe sento hande ɓe ari ɓe waɗani en ɗo ɓutu janngoy ɓe mari mohadara molana ɗo ka juuɗidiray ka baben Ustad Ahmadoul Sefouri e dalaba e kankala ɓe wattinaɓe suuɗo juula ñande ɗa ka araj masali foyen ɗon ka bindiray on janngo kiikiiɗe ɓaawo futuro faɗɗi janngo ka juulirde meɗen ley ɗo bantum ka set kaɓe julnata ɗon yimɓe mari ɗo mohadara molana ɓe yewtowo fii jokkere enɗa haray kawteden no woni tagolji ɗo ɓe ɗum no jeeya tigi tawama e ɗum andi kadi programme no fii gando kañum wota tefu no wawa sa bitiki ma o andino iskal o joni karamokojo no wawi wonde o welatama no wawi wonde mo mettiɗi mo wawi wonde mo famodiran makko ma kono gandal ngal ƴettuɗa e makko ngal tusiren haala ñande yontiran e wino mettere fi karamokojo jokkata hadise mo humdiɗa e juuɗe makko aya alqur'ana mo jannguɗa enen ɗo en sikkay fanana wiyna menen ko jottol gotol men woni e juuɗe maɓɓe menen ko deftere wonde deftere wotere Cheikh Mouhamadou Mokhtar Chérif ɓe no jeeɗi o ɓaɓe wiye ahlu makka adrabi shi'abiha kono kuborɗa to o andita valeur on neɗɗo ɗo ko suka kecco momin heƴ kamɓe jamia islamia ɓe makanime wondema
ko hitaande jamia sincaaɓe jibina kono ɓe maaki si ɗiɗo andinima hada allamaka matina alhadith wa hada allamaka sanad alhadith fa indama tauddu suyuhaka tauddu kilayhima min masayih on andine sanad alhadith an fulan an fulan an fulan an fulan ila sahabi alhadith on andine matina alhadith qala rasulullah wonde ɗa konta na yawi ɓen ɗo ndinono kamo ko jogol a konta yandinɗoma sanad alhadith on ko jeyaɓe karamo koɓe ma konta janginɗoma matinal hadis on ko jeyaɓe karamo kom o andi hino barki gandal wona yaño nenette gandal ngal janguɗa o koye juuɗe karamo koma yettata barki ngal mi anda sa famude wattane hilla e ɗum ɗo moƴƴa no wawi ɗo e heeɓi ɗo nafoore nde ɗaɓɓiteten ɗo e defde du haray ɓeɗo ɓe sakitiki ndi ɓe iwti kadi ɗum sangareji bimbine ñande kadi ɓe feƴƴi on no laɓe dalala woɓɓe tawi no laɓe ɓe embita kadi kalko koɓe men tawɓe hande watti ɗum hoore mum keri mum kaaƴi wagano docteur mouhamadou ri bari en o nanditata e maɓɓe ɓe noddete ɗo ɓe accita haajuji maɓɓe foyere hoy koɓe wondi ɓe ƴettawto maɓɓe on ɗo ɓe seeno ɓeɗa no haadara ɓe yaano ɓe seenino sangareji ka ɓe seenino laɓe kadi haray ɗum ɗo ko ɗum woni wonnodirgol taawanu ala birri wa taqwa ɓeɗo sukaaɓe hannde ko waawi kon towɓe duuɓi settata e nawnaare settata e ronkere sa waya sidiɗo e suka anndeɗa hewte a gay ni nawnude sa rena ko labtaane feƴƴinteta sa arti bimɓe ɓe dawra nokku wan dawra labtaane nayewu arda e piiji ɗin fof arda e lo'ere arda e angal cellal par ce que duuɓi mawɗo ko hakkunde nawna ndin kawon o nawna nde ɗo sikke o feƴƴinayi yaha ɗon o dikka o nawnitoya konko woni hakkude nde nawnare nde ɗo ko ɗum ɗo woni duuɓi mawɗo haray ɓeeɗo hannde hiɗen tañini haa pellet si ɓeeɗo ardi goreɓe maɓɓe hannde no Europe no Amérique no ɗo e ɗo no ɗaɓɓude kayji ɗoɗo jooɗi toon heɓaani ka noyi artata sinande heɓi kayji ɓeeɗo kamɓe si ɓe seenike ɓe janngoyi lebbi jeenaɓe arta ɓe nafa en ɗo ɓe yirto kadi ɓe asiɓe hiwtitiɗo kadi ɓe nafa hannde hino ɗo docteur mouhamadou ri bari en ɗo docteur mouhamadou ba en docteur chita en usa sadou en usal mawiyata so en cheikh abdouli so janngoɓe artiɓe fof ko hannde ɗo e wonɓe gaa ɓe tata janngoya ardi waɗo oustage ramadana dukki en oustage mouhamadou dian diallo en ɓe ko dakar ɗo jangi mi wuran noon ɗo yontere hannde mi inni on mo taw jaɓo wonde an lagine fo amara hay goto ka jannga docteur Ghazali soɓe makuno ko almami a ɓeyni o tawawa sari de wo an tawa hara kaara wo suudu ma yiyatata ko jaane sari ɗuga leeɓi sari an sari nokku sa lamdama wona towɓe an walɓe wona hakkiliɓe ɓe wona leyɗe ɓe an hay goto a yaadi mo hooliɗa siko goɗɗo jonnuma o definde ɗo o ɗaynima siko haqqille maɗen tum a faayi taw gonanga hoolaki hay gooto lagine fof hay gooto mo tawata tawa haqqille ma no ƴetti janngugo e juuɗe mum ibnul mubarak o wi la yuladu ahadun wa huwa alimu walakinna ilma bitalaqi ay bil ahdi min gayrika a watandu kadi ɗo ɗo ɓe makiri ni wattane hilla adi ɗo keɓe ɗum saudi en jom tono annuwaji pak ustage ɓeɗo ɗo geɗi siyama oɗo ko alsadu al kursi bil mana sahih o ari gambi ɗo waɗugol dawra yehi base waɗi muhayyar ɓe landimo ɗon fi talibul ilmi alladi la yashtari lkutuba innama yatamidu ala aljawal maktaba shamila fi jawali oni naam talibul ilmi alladi la yashtari lkutuba wala yahduru durus alhujuri huwa alimu lkahrabaiyu ida kana alkahrabau mawjudan fahuwa alim ida dahaba alkahrabau sara jahila a téléphone ma a wi maktaba shamila kaka téléphone mawol a wi programme ma fogata a yahi ka hurgo tum akramakumullah o mortike o yani to ma o boni ma yitela ndiyema aray wattane hilla e ɗum ɗo koɓe wasiyen ɗo ko jogoren ɗum ɗo ƴakkinde ɗen hande ɓeeɗo en tañƴini ɗo buy mi on sad abdourahmane ko sincande maɓɓe ko wakkilare maɓɓe woni ko ɗuwiɗen ɗo e muɗum e amede nde haray si allah tabaraka wa taala newni ɓeeɗo hewtiti ɓe felliti aray ka ɓe a wino ɗon pour rajulan
إذا أتوا بعده يقولون مر الرجل وهذا الأثر ويقول غوركو ستويهم تجمعي وإن تريما ومكو بين مر الرجل وهذا الأثر هاي غوركو في إيكو ناينو باتيون دو hande goto wo goto e ɓeeɗo janngolɓe ardu hakkude darsuji hakkude awa muhadaraji e waɗugol émission ji ka radioji haray ɓeeɗo hiɗe nganndi atto naagaɓe yehi saudi de ɓe fuɗɗi ɗum ɗo o ɗum ɓe anndi ko ɓe yiɗe tewsa mouhamadou sole wona wino koko ɓe waɗayno programme ka radio sole dey ɗo haray hiɗe weltaniɓe hiɗe jarɗiɓe kamɓe e ñokonɗoɓe maɓɓe ma honoɓe maɓɓe haray iɗen ñaagiɓe kadi wotaɓe hay koyen ka nokkure ɗo ɗen faalanoɓe waɗana en ɗo dawrano hono ɓe innay wo si tawi par ce que ɓe inna man arada fawqa jabal yastahdifu sama faalaɗo yaade ka hoore fello ka kammo jan sa ɗaɓɓirde karamokojo onenete ko ƴoyre andi menen ko ƴoyre janngotoɓe juuɗe amen na mustawa kono sa fara ɗaɓɓirde karamokojo yo waɗane bete muhadar ma hutuba wona ɗum ɗam landotoɗa fiw koya wimo nenete koye waɗan men dawra mo yontere a tertimo par ce que ɗo o wiya non ɗon on dowdar mi ndaara kam si memanaya sa fuɗɗoɗa muhadara wo mo abdude saaku ngan to andi wañowo naya wi o nelde koyngal digiiɗo menen jaltuɓe fuuta koya wimo son firli gellal nen ɗum funtu tankere wum andi galandiɗa dannajo tankere umtu wo andi oɗo nayawo ñande o fello e digire o yeɗete kono galandiɗamo digire o e ñande o felli golere ma ɗum e sarire wo ma gellal wo a orata e mo haray ɗo inchallahu ɓeɗo hollugol moodi hiɗen naɓidi e maɓɓe ko hanki jemma min e oɗo men noddodiri tawi kowa 21 ɓe noddiɓe min en waway mine waɗanoyde en hutuba juma ka juuɗiɗe janngo ma yontere janngo tan mi annda sentagol ngol battike ƴeewi kisan joni min si tawi on e ndette ɓe waɗanno message vocal na hay menen de nakano sakkona mais waɗɗiden no sama hersoɗe min gersiɗe ɓe nodditoymi ɗon dans 30 minutes ɓe himni ɓe waɗay ɗo hande par ce que kala adoranɗo makama haray ko mbimo iɗuma haray en weltanike ɓe iɗen mi yiɗo oustad mouhammad baylo haray inchallahu en toro allah tabaraka wa taala ɓeeɗo e sukaɓe wonɓe e janngoyde arta allah no seeɗi ñande wo waɗanende du'a kamɓe karamokoɓe e ndiɗo leydi saudi hande siko leɓangol ɗum ɗo gooto o jannga allah no seeɗi arane maraɓe reju sam haray par ce que dan anndi programme jande nde saudi en a eɓɓidittaɓe hay e go ana goɗɗona inna honno innete ko mat min ko mi yino ƴetti continue 40 pieds okkitini wonko seɗɗa ko saudi ɗum ara a yahay kala kartowol ngol tippuɗa e mum na soodago ko okkitirago 40 pieds je no ardoni ɗe ɗo ko okkitire ɗum no wayde gon ton ko haalam siko kosan siko ɓira siko piiji ɗin fof ɗo so tanni sa ɓattike ɗo e 40 pieds wal ko si enna sa heɓani probléme ɓe na wujje woni ya fotto ɗon na haala wigol ma ɗon ƴettay ɗon na yaha ƴetta ɗon karton mum goto haray jannalngol en ɓeeɗo artirana en ɓe haray ɗo sikke wo ala ɓeeɗo ɓe raɓanto en ɗo sirku ɓe raɗanno en bidia ɓe tolnana en tawhid ɓe tolnana en sunna ɓe tolnana en ganda aɗa yimɓe ɓe fof wona ala basira kono ñande mino probléme ñande notorɗen ni darsu o mayde nden amata hono majjere nden haɓɓa e paɗe yalta leydi ñande notorɗen ni darsu o daari jeɗen tati yaha ɗo ha woɓɓe ƴawa dow gata ala ka wonete a ko ɗum addi on ɗo na dewgo wona mumede kono woni adde na docteur madoune woni wadde na docteur sone woni adde mohadara na docteur mamadou ba kono waɗa meɗen ari darsu ko majjere nden andi joni mo tippiraynoɗa si dogi a fooli hay si tawi o liɓeten andi joni amin mo gerdenoɗa o joni o dogima ande kadi ala ɓennayi a fooli majjere nden haɓɓay paɗe yawtanan ka leydi wallahi majjere meeɗata feƴƴude moƴƴere yutira ɓaawo haray iɗen weltaniɓe iɗen bungiriɓe iɗen jonne mantoriɓe mi adi ko ɓaɗi noon ɓeeɗo neɗɗo jangdo
a yiɗay mo ɓuri ko yiɗɗa ɓiɓɓe ma kan zinara ko tan sina ɗum haray alaamaɗi reewi haray weltoren ɓe bungiren ɓe ɗo kadi o yiɗo si hawri tawi neɗɗo ko nenete ndenodduɗamo wo aray ɓeɗo ɓe aray ɓe daara nawduɓe ɓe aray fatulleji nden wo ko wiya ɗo a sikkata ɓe mari duɗal alqouran sar Mouhamadou Baylo fa noka haalude hiɓe ɗo haray kono mo kala ko wuji ko ko ɗum o uurat ɓeɗo nenete dindugol markade waɗi one daɓe mi noddi toon min feƴƴi e jam docteur Abdourahmane o jangay ɗo Riyad ñampima ɓenni a Richard Baylo en seeni noon tawatani minni a yii harayla yoodani hakke ko wiyama yoodagol ko hakke faale yaagol ɗo programme waɗɗo kono min simi ƴettiɗo oto hannde ka tumbere ndungu ɗo elan hewte alaɓe hara mi gay ni nawdude mamuɗani mi yeyugagol fatude mamum ɗo komi hewtitata ɗo mi wawano kala ko ɓannata e wata ñam tawi mi gay ni wonkude haray weltanoɗen ɓe hande ɗo goreɓe maɓɓe fof ko visani ko heɓugol koɓe wiɗo ko suudu kenderu yani one otowal yani visa heɓugol passeport ka portoɗe ɗum ko jaraweltogol ha boyi ɗigol manade ko nationalité no ɓe ɗaynima boyi ɓaɗi ɗo nationalité on sartata ɓandu ma ko ɗum ingilis wiyata ko citizen by paper citizen by paper ko a hono wiyeten ɗum no hono elete ko a honno elete ko a takankole ko takan kayidi takan kayidi adi sa wiɗo joni hande ɗo ko européen je ɗo ka portoje mo ka belgique je ma ko américain je ɗo ɗugol ma ɗum no ɓawli ke annanete ɗo no yoodi ke an yiɗa ɓawli ke kono ɓeɗo hande kadi ko faara ko yaagol ledda ɓanndu mum ndu kurkano ngal ɗo ganda fiyoɓe ar kadi ɓe kuko tawno ɗo kadi ko argo ɗaɓɓa agence a ɗaɓɓa yongol directede ɗaɓɓa imam wongol imam ɗaɓɓa pot kadi kono woyi kamɓe ko yaagol sonsoni nata ɓe ɓe umto e gayɗe e diide ndiyam ɓe nodda tagore nde e diida yala yokko ɓuuri moƴƴude haray en jarniɓe weltanike ɓe haray menen sine ƴetti konngol wona haray ko hollugol ɗum weltare inchallahu aramen jonna ɗo satman Baylo ɓe juutina 3 minutes bajoɗigal komoɗo 3 minutes بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد طول الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوعتم من الجنة منزلا وجمعني الله وإياكم بمستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين. بعد ذي بدء في مستهل هذا اللقاء أشكركم على حسن الاستقبال وحفاوة الضيافة. هذه طبعا جل تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم هذا موضوع يرام ويتنامى هذه كواجاكم كل وفي كيسان غلق واجي عنده وكوكاندا غلسي كيسا إنجانجي سيفولا إنجانجي سيبانتوتو إنجانجي هذا كوكاندا غلوني نيني فوق يسو كلا مونة موتيني كوكاندا غلسي si yawti ɗo kandi hikke ɗon kadi leydi ndi e netanoɗen gandanga netanoɗen ceernoɓe netanoɗen deftere netanoɗen ɗimmoɓe ɓe kadi defte ɗuɗo wiɗa gardama ɗon mi jaa defte ɗuɗɗuɗe e ɗetkoole wirin ma deftere wiyetende deftere assami walla deftere mbirni jamaa ma defte khatibul bagdadi nde kumaje ɓeeɗa haɗa ida yewɓe fi adab talib ilm haɗa wakkilagol makka neto haɗa ɗe gandi salafu salih ɓe laatino ɓe jannga en o yiiɗi aɗa ko jangude jangal وسيد السيرين رحمه الله تعالى ماجي كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم يعني يتعلمون الادب فالادب عنوان السعاده أرنيني غير لماله يعني ما لم يتوكل بالمدة وتولى عنه صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. هاي يعني بالفوق بعده weltanike ɓe ko tooli maɓɓe ɗo nokkure meɗen nden ɗo enen naaba e poste o kala noddanowo deftere Allah nde e sunna nelaaɗo ko tooli makko ɗo
julide nden ɗo goto jeyande ko fuu julide nden ko darnira ko fii yo ndi kayta kuna kalimatullahi yalwilwa ay taw ara dara ko sunna e tawhidi koyo ɓanto ko ɗum kala ka on tigi yiwri landaka ko ɗo kala ɗo haray ko tooli makko ko kanko jeeyi ɗo beru ko banu adama jeyata kon ɓe foppete maɓɓe iɗen tolniɓe ɗe weltoriɓe siko waɗowo dawra siko waɗowo muhadara ko nadama ko deftere allah ndenge sunnanelaɗo o noddanta ko tooli makko ɗo haray gurdam e mayde ko ɗum kadi mi acciri sukaɓe inchallah mi woni ɗo mi ala ɗo siko julnugol siko waajagol siko waɗugol muhadara siko jannugol siko programme dina yankede woni min wernata ɗo o ko tumbodire biƴaade woni ɗon tu woni tooli mum ala ɗo hande tooli mum ala ɗo jambo. Salamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuh.